Iako su znali da u blizini gdje je ispaljena granata nije bilo vojnih objekata kao što su kasarne, oružja, vojni položaji, jednom riječu nije bilo vojnih ciljeva, tako da su granatiranja grada Zenice bila sa ciljem ubijanja, uništavanja, zastrašivanja civila i civilnih objekata itd. Ni do danas nije otkriven zločinac za granatiranje grada Zenice, niti je procesuiran. Mi iz udruženja tražimo od državnih organa da se što prije izvrši istraga i krivci dovedu pred lice pravde. Masakr koji se dogodio na ovom mjestu u podsvijesti svakog čovjeka predstavlja tešku i duboku ranu. Zločin koji se dogodio ne smije se nikada zaboraviti, a još manje ponoviti. Dragi građani, zahvalni smo vam što svojim pristupom na ovom mjestu i ovom trenutku dijelite bolna kazivanja gorke istine. Ovo je samo jedan trenutak u predugom nizu dok živimo mi, živjeće i oni u našim srcima. Molimo prisutne da odamo počast svim civilnim žrtvama rata, učenjem fatihe, minutom šutnje ili svako na svoj način.